U nastavku programa najavljujemo dane slovenačkog filma koji će se održati od 11. do 14. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Sa mnom u studiju Dragomir Županac, umetnički direktor Dana slovenačkog filma. Dobar dan, dobrodošli. Župac, izvinjavamo se. Da čujemo nešto više o programu. Šta će publika imati prilike da vidi? Ne samo u kinoteci. Filmovi će biti prikazani u 5 gradova, da. Ali u Beogradu je u Jugoslovenskoj kinoteci. U Vršcu, Novom Sadu. Pa jednostavno to je jedna ideja koja traje već četvrtu godinu, da se Društvo Slovenaca Sava je tu ideju zajedno sa Filmskim centrom Slovenije sprovelo. I evo sad smo ponovo doneli nove filmove koji su ove godine bili predstavljeni na festivalu u Portorožu. Otvaramo celu priču sa filmom Cankar, koji se sticajem okolnosti kod se emituje na sam dan godišnjice 100 godina od smrti Ivana Cankara. Tako da je to ovako dosta ekskluzivno, jer je u tom trenutku u Sloveniji i simpozijumu povodom toga i premijera tog filma na RTV Sloveniji. Tako da je to jedan stvarno veliki događaj. Koliko će biti prikazano filmova? Biće prikazano ukupno 8 dugometražnih filmova, što igranih, što dokumentarnih. Nekoliko reditelja će biti prisutno u projekcijama, tako da ćemo imati prilike publike i da razgovara sa njima i da se upozna sa načinom kako rade i tako. Projekcije su besplatne, to je važno da napomenemo. I od koliko sati se održavaju projekcije od 7. do 14. decembra? Sutra će biti od pola 6 i 9 uveče. Znači ostalo je još 3 dana, 7. je počelo. Da, a ostale će biti od 18 i 20, znači normalne repertoarski termini. Filmovi nisu jedini sadržaj festivala, tu su izložbe, okrugli stolovi, radionice. Tako je. Znači, sam početak je otvaranje jedne vrlo zanimljive izložbe o jednom snimatelju veteranu koji ima, boga mi, blizu 100 godina, a učestvovao je u filmu koji se zove Na svojoj zemlji, prvom slovenačkom filmu, snimljenom 1948. godine, koji će biti prikazan uoči izložbe sutra u kinoteci, a tu će biti i okrugli sto. Tema je literarni velikani na filmu i televiziji, vodi doktorka Ivana Kronja. Vrlo zanimljivo zbog toga što ćemo pozvati glavnog i odgovornog urednika sa RTS-a, Nebojšu Bradića i Gorana Markovića, koji su radili film o Kočiću, da bi sa autorima filma o Cankaru razmenili iskustvo. Hvala vam. Evo, dakle, ostaje poziv do 14. Beograđani imaju prilike u Jugoslovenskoj kinoteci da pogledaju filmove ili da posete neki od okruglih stolova, radionice i izložbe, ali u ostalim gradovima program je kada? Da li možemo satnicu da navedemo? Pančevo, Novi Sad, Vršac i Niš. Znači, Pančevo startuje u petak 14. a svi drugi gradovi i Vršac i Niš i Novi Sad istovremeno prikazuju filmove koji se prikazuju u Beogradu, s tim što su imali još jednu DSF Plus projekciju u Domu kulture Studenski grad, koji su se dešavali od 6. do 8. decembra. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vama. Nakon najave Dana slovenačkog filma, ono o čemu treba konstantno da vodimo računa jeste naše zdravlje. Pogledajte korisne savete u Zdravom jutru.